Evo ovdje imamo ceo jedan kit za Arduino. Evo da počnemo. Ovo je humidity senzor. Znači on meri vlažnost. Ovo je relay. Ovdje mu se priključi struja. Ovdje signal. Ovo je... Mislim da je ovo mikrofon ili zvučnik čak, nisam siguran. Ovo je ovaj stari display. On je težak za kodiranje. Ovo je RGB dioda. Znači ono što može da menja boje. 4 nožice. Ovo je rezistor ili potenciometar. Ovo je mikroprekidač. Ovo je već sad ozbiljnija stvar. Ovdje imamo, znači, mikro ulaz, mikro USB ulaz i 2 izlaza klasična USB, s tim što je ovaj 1 amper, ovo je 2,1 amper. S druge strane ima ekran na kome piše koliko je baterija puna i još neke druge podatke i ekran svetli plavo, što zna da bude jako, jako zanimljivo. Evo, pokazat ću vam to malo kasnije. Ovo je jedna od bitnijih stvari, znači ovo postoji u raznim oblicima i proizvođačima. Ovo je konkretno Sparkfanov i bukvalno se zove The Thing. Isto ovdje ima ulaz micro USB, s tim što on u principu služi da osim napajanja ovdje puni jednu litijum polimersku bateriju. Ovdje ima ugrađene još neke stvari. Šteta je što ovdje ima mjesta da bude ugrađeni humidity senzor i senzor svjetlosti, ali nije ugrađen. Mada kažem, ovo je baš pouzdana stvar. Dobro se pokazala, ima dobar firmware, evo ovdje ima čak i prekidač i tako dalje. Dalje, ovo je Arduino, znači to je glavna priča. On se programira putem, evo ga ovdje, USB. Napaja se, znači, na 9 V, može i baterijom ili ispravljačem. Postoji više modela Arduino Uno, ima jedan sa unutra nekim čipom, ovaj je s ovim ovako duguljastim. Šta je bitno kod Arduina? Evo, ova je jedna od stvar, ako vidite, analog in. To Raspberry Pi i drugi uređaji nemaju, znači nego su svi ovako programirani ovdje, samo na GPI izlaze, znači na digitalne. On ima i analog. Pa sada ne trošim vrijeme za njega. Ovdje imamo, znači, dugme za test. Ovdje mu je kristal, oscilatorno kolo, džamperi neki i tako dalje. Ajde sada ne trošim vrijeme. Ovo je lepa stvar. Ovdje, znači, ima i ovu karticu, ali u stvari glavna priča je u ovome. Znači jedan pravi display, full funkcionalan, sa pozadinskim osvjetljenjem i sa mnogo
što šta drugim. Sad, šta je ovo? Ovo je step motor, znači step motor kao klasičan step motor, jedino što je mali, kao i sve ovo, male snage. Znači, s istim funkcijama kao i kod CNC mašine. Znači, ovdje mu je kontroler, LED diode, kad koja osa radi, itd. itd. Šta još ovdje imamo? Da, imamo servo. Znači, evo ga, ja mislim i da se vidi, da piše, evo pa onda zoomiram. Znači, servo motor. Ne mogu da zoomiram do te mjere, ali eto, servo motor. Znači, ima, evo ga, majka servo. Znači ima jackove klasičan kao na kompjuteru sa 3 kontakta. Šta još ovdje imamo? Pa ja mislim da smo u principu manje više sve prešli. Dobro, ovdje imamo žice za spajanje. Ovdje imamo ovaj drugi model gdje viri kontakt. I to bi manje više bilo sve. Eto, imam, evo ovdje mu je baterija, znači eto, bukvalno ga napravim preko baterije bez ikakvog ispravljača. Mada mogu da napravim. I šta još ovdje imam? Da, zanimljivo, imam tu litijum polimersku bateriju sa 2 segmenta. Što isto može da bude bitno, jer ne mogu da pune svi punjači sve segmente. I evo ga još jedna stvar, znači šta je ovo? Ovo nam je, kao što ovdje i sam kaže, solar charger, odnosno solarni panel. Znači, uz to, ovo je kontrola za punjenje i ova baterija. Napravit ćemo jedno kolo koje puni, znači, solarnom energijom tu bateriju i pokazuje koliko je napunjena. Eto, evo ga još ovaj kabel za povezivanje. Znači, klasičan šildovan kabel za povezivanje, znači, Arduina sa kompjuterom i programiranja. Znači, radi na drugačiji način, ne kao Raspberry Pi preko kartice i operativnog sistema, nego direktno se programira sa kompjutera. Eto, toliko za sada. Ćao.